एकदम एक साथमा आउनु, एक साथमा सबैजना हाम्रो आइटिबिबी ग्रुप यसरी लागेर है डोरी फ्याँकेर यसरी यो खोला पार्ने खोला तार्ने प्रयास गरिरहनु भएको छन् है। आराम से बिस्तारै आराम से एकदम याद गर्नुहोस् है अब पानी तान्दैछ। लुस ला आराम से पकड़ जल्दी लूज कर दो। गाडीमा मान्छे सक्छ होला हैन, एकजना दुईजना चाहिँ छोरी भयो हाम्रो पुलिस रहेछ त, पुलिस उचित